Časni oci, draga braća i sestre, poštovani posjetioci, dobrodošli na manifestaciju Društva guslara Karađorđe uz strune gusala, organizovano u okviru oktobarskih svečanosti grada Kragujevca. Manifestacija je zapravo sećanje na stradanje srpskog naroda tokom viševekovne istorije Srba, sećanje na rodoljube, na ratnike, na majke stradalih heroja, sećanje na nevino izginulu decu u Šumaricama, sećanje na srpskog seljaka i na sve one koji su rasutim kostima omeđili srpske teritorije. Ovo je i među nama prvenstveno, ovo je i sećanje na članove društva guslara Karađorđe, koje više nisu među nama. Prvenstveno mislimo na gospodina Jakova Mujovića. Možda jedan aplauz, molim vas. Čoveka koji je sinonim društva guslara Karađorđe, koji je skoro 2 decenije znalački vodio društvo. Grad Kragujevac je doprineo u značajnoj meri realizacije ovog projekta obezbeđivanjem sredstava za njegovo sufinansiranje. Koristim priliku da se zahvalim u ime društva i pozdravim člana Gradskog veća za kulturu, gospodina magistra Miljana Bjeletića. Sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, predstavnike porodičnog društva Filip Višnić iz Kičinera u Kanadi, gospodina Anđelka Krajišnika, goste iz bratske nam Crne Gore i Republike Srpske, guslarska društva iz Niša, Kraljeva, Čačka, Užica i Obrenovca, a dozvolite mi da posebno pozdravimo predstavnike nedavno osnovanog udruženja potomaka Tanaska Rajića Ognješte iz Stragara, Jelenu i Milicu Rajić. Društvo guslara Karađorđe se zahvaljuje Knjaževskom srpskom teatru i gospodinu Mladenu Kneževiću. Možda malo. Gospodinu Radovanu Arsenijeviću, gospodinu Veselinu Mujoviću, gospodinu Mijatu Kuču i svim institucijama i pojedincima koji su na bilo koji način pomogli održavanje ove manifestacije. Sad ja neću ništa reći o njoj. O njoj govori njeno ime, prezime i cijela njena porodica. Ivana Žigol, prvakinja Narodnog pozorišta u Beogradu. Samo to. Na brdovitom Balkanu umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu. Iste su godine sve bili rođeni, isto su i tekli školski dani, na iste svečanosti zajedno su vođeni, od istih bolesti svi pelcovani i svi umrli u istom danu. Bilo je to u jednoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu. A samo 55 minuta pre smrtnog trena sedela je u đačkoj klupi četa malena, iste zadatke teške rečavala. Koliko može putnik ako ide peške i tako redom? Misli su joj bile pune istih brojki i u sveskama u školskoj torbi ležalo je besmislenih, bezbroj
gorkih, pregršt istih snova, istih tajni, rodoljubivih i ljubavnih, tiskali su dnu džepova i činilo se svako da će vrlo dugo hoditi ispod svoda plava, dok sve zadatke na svetu ne posvršava. Bilo je to u jednoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrlo je junačkom smrću četa đak u jednom danu. Dečaka redovi cijeli uzeli se za ruke i na streljanje pošli mirno, kao da smrt nije ništa. Dečaka redovi cijeli odmah se uznali u večno boravište. Šta reći, poštovane dame i gospodo, neponovljiva Ivana Živor, još jednom veliki hvala. I polako da krenemo i dalje sa programom. Guslar Uglješa Veličković, društvo Karađorđe, poslednje školsko zvono. Neznani tuđiče, kad slučajno mineš pored ovog svetog zajedničkog groba, znaj, ovde su našli večno utočište najveći junaci današnjeg doba. Ovo su stihovi Vojislava Ilića, mlađi sa Zidionika. Dear
se Pavlovića prozvaše Miloja da izađe iz đačkoga stroja, no Pavlović hrabro progovara: javni šlavo mrdrovi se dala, šta mislite krvovetni Nemci, ne plaše nas vaši mitroljesci, kad izginu djeca Šumadije, potreba mi život više nije, zar takvoga vi srca imate? Ej, rođacima život uzimate. Hvala lepo gospodinu Uglješi, a iz Berana nam dolazi guslar Siniša Petrić sa pesmom Tragom prošlosti.
Miša Petrić, ja ne znam koliko ima godina, nema ni 20. 19 godina, još jedan veliki aplauz za njega. Ja moram samo, eto, inspirisan trenutkom da vam pomenem pokojnu pesnikinju kragujevačku, jednu od najboljih kragujevačkih pesnikinja, Gocu Stefanović, koja je umrla pre nekih možda 20 godina. Ona je napisala mnogo lepih pesama, ali kažem, ovo me je ponukalo, ove gusle, da kažem jedan njen lep stih. Izađoh iz sna, vidio se iznutra, lepa sam. Kome to mami da rušim raspeća i božansko čudenje samo predači? Samo noć, gusle, uz bedro blize i dušu dotiču. Jedan veliki pravoslavljen. Ništa manje poznatija i ništa manje kvalitetnija pesnikinja Gordana Goca Šolerić-Subotić, uz pratnju Milinka Ivanovića, crvenog majstora Frule, govori jedan strašan, ja mogu da kažem po znacima navoda i ovako bez znaka navoda, strašan monolog devojčice koja je streljana u Kragujevcu. Gospodine Hans, videla sam vam oči pre moga smrtnoga trena. Više nikada nećete spavati mirno. Umirat ćete svake noći. A ja bit ću vaznesena. Gospodine Hans, mogla sam studirati. Mogla sam biti književnica. Volim lepu reč. Volim pisati. Umem lepo da pišem. Gospodine Hans, videla sam vam oči. Plave kao rajna. I nisu bile hladne. Znam da rafalom niste ugušili krik, huk krvi koja je kolala vašim venama i niste voljno pucali, ali vi ste samo izvršavali svoju dužnost, onako disciplinovano, armijski. Gospodine Hans, mogla sam imati ljubav, ali nisam se stigla zaljubiti. Bila sam veoma mlada kada ste mecima presekli sve niti života u meni. Znam, videli ste kada se prosula krv iz mojih usta, crvena, hajdučka, jer ja sam Srpkinja, devojčica sa Balkana. Nama kroz vene teče plava plemićka, ali arterije vraćaju crvenu, hajdučku. Gospodine Hans, imate li vi ćerku? Mogli ste je imati. Kao vaše bile bi oči njene i kose plave. Moje su tamne, dar bake Jelene. Vidite, gospodine Hans, mogla sam napisati roman. Emocijom devojke sa Balkana zadivio bi se Goethe, Nemac koji je voleo nas. I vi biste uživali u čitanju. Junakinje bi moje šarmom i lepotom, iskrenošću i čistotom
rušile još neozidani zid, pokorile vašu gordost, ispunile srce ljubavlju. Znam da bi vam se svidjele, ali vi ste svesno, odgovorno ispunjavali vašu dužnost. Žao mi je jedno. Mnogo ćete ražalostiti moju majku. Ubiće je tuga za mnom. A ja se ne plašim. Sa mnom su svi moji drugovi iz odeljenja, i razredni je tu, i učitelj Jovan. Mi herojski skupa odlazimo u večnost kroz krvavu bajku. Praštam radi budućih praštanja, radi oprosta koga svako treba. Praštam radi plavetnila koje nas čeka. Gospodine Hans, praštam radi neba. Hvala. Hvala puno predsjednikinji Goci Šolević Subotić i naravno Milinku Ivanović Crnog, a sa nama se večeras druži jedan od najboljih mladih guslara iz društva Karađorđe. Ovo je ostavilo na mene ova prethodna pesma baš jako utisak. Guslar Ognjen Andrić.
On ima 11 godina. Dolazi relativno iz daleka, ali to je srpska Crna Gora. Iz Podgorice nam dolazi najmlađi guslar večeras, ja mislim, ne znam sigurno, Slavijan Nikolović. Propast carstva srpskog.
Da se cijela Crna Gora i Srbija i naravno cijel svijet ponosi ovim klincima. Još jedan aplauz, ako može. Sada slušamo pesmu U davne dane pesnika iz Gružanskog kraja Marka Markovića, koga sa razlogom smatraju naslednikom Dobrice Perića. U davne dane. U davne dane zveri i ljudi, u strašno vreme mržnje i mraka. Pred stroj za paljbu izvede Nemac, te probuđenog, bosog dečaka. Kod crne ale ziduše cevi, gladne za zadnjim detinjim dahom. Tad osmeh sinu na malom licu, a krvnik stade zaleđen strahom. Da li vi mene plašite, Čiko, što sam u tuđem jabuke brao? Ili što sam prosjaku krišom od majke najbolju očevu košulju dao? Ili što sam lani zaspu u hladu, a ovce ušle u mlado žito? Ili što nisam sva slova znao kada me jednom učitelj pitao? Ali bit ću dobar, evo reč daje. Zašto se oni mršte toliko? Šta ono čine? Zar puške pune? Zar će me stvarno ubiti Čiko? Okrete leđa, Nemac i ode. Podiže ruku, znak stroju dade. Polete jato, gugutki belih, krvavo sunce, za brdo pade. U davne dane, zveri ljudi, u strašno vreme mržnje i mraka. Streljanje, streljački stroj Germana, osmehom jednog srpskog dečaka. Iz srpskog Sarajeva nam dolazi guslar Vitomir Arsenić, herojska odbrana i pad Beograda.
Hvala lepo našem Sarajli, a sada dolazimo do mlade dame, ja mislim da je ona najlepša Srpkinja iz Crne Gore. Rođena je sestra mladog Damjana Vojvodića i peva nam jednu prelepu pesmu Pogibija na Košarju.
Hvala lepo, Maši Vojvodić. Idemo dalje, guslar Maksim Vojvodić, pesma Sinolac.
Svaka čast ovom Dasi, ja mogu samo da kažem da je to rođeni brat mladog guslara Damljana Vojvodića i Maše Vojvodić, a pogledajte ga kako je, može da bije pečeva. Svaka mu čast. Šta drugo da se kaže? Još jedno kažem, samo dve reči. Ivana Žigon, beseda o guslama, a inače Ivana je sama napisala i osmislila ceo ovaj opus koji ćemo sada čuti o guslama. Gusle
uopšte govoriti, ali posle ovog još jedan aplauz. Ja čekam jednog balkanskog samuraja da sedne ovde, da zasvire gusle, da govorim uz njegov boj. Dakle, dogovorili smo se da će me pratiti taj zvuk i hvala Saši. Kako je lepo kad je iz duše, kad je sve spontano. Na toj jednoj jedinoj žici, bez suvišnog bola i radosti, desio se čovek bez želje da bude više nego što jeste. Desila se ova muzika bez imalo izveštačenosti. I baš u tom nedostatku želje da se dogodi više od samo jednog tona, desio se evo upravo ovaj koji se poklopio sa najdubljom frekvencijom ljudske mudrosti. I kao što tela nema bez duše, tako ni ovaj instrument nije mogao bez reči. I to reči isto tako suštastvenih, iskonskih, istinitih kao što je muzika ovog instrumenta. Predajući gusle u ruke budućih pokoljenja, poput luka i strele, poput najsvetijeg oružja, naši praoci sačuvali su i predali potomcima tajnu naše neuništivosti. I zar ne? Da te čujemo. Sada vidimo jednog balkanskog samuraja koji sam prsa o prsa vodi bitku za opstanak sveta, za opstanak načela na kojima živi ovaj naš narod, je li tako? I tako su gusle kao stožer našeg kolektivnog bića zauzele jedno jedino počasno mesto, naravno ispred crkve, ali presto posred gumna koje je pripadalo osim guslama samo vatri. Je li tako? I dan danas gusle, evo, pozivaju nas, kako smo čuli malo pre, na sabornost, na slogu. I uz gusle se ja zapitak šta je to sloga i sabornost. Pa zapravo pamćenje, da smo od istoga korena, da smo ljudi, je li tako? I rekla bih da je opstanak gusala i guslara zaista danas garancija našeg duševnog i fizičkog zdravlja, a ono nam je itekako potrebno. Možeš da lepo poljubiti ovako gusla. Luča Njegoševa uz Adagio. Snom je čovjek uspavan teškim, u kom vidi mnoga prividjenja i jedva se opredijelit može da mu biće u njima ne spada. On pomisli neke pute da je sna ovog oslobodio se. Ah, njegove prevarne nadežde! On je tada sebe upustio u sna carstvo tvrđe i mračnije i na pozor strašnijih prividjenja. U vremenom i burnom žilištu
Čovjeku je sreća nepoznata, ona sreća za kojom vječno trči. On joj ne zna mjere ni granice, što se više k vrhu slave penje, to je veći sreće neprijatelj. Naša zemlja, mati miliona, jednog sina ne može nazvat srećnim. Samozvancem kad postane njenim tad nazdravi čašom Herkulovom. Naše žizni proljeće je kratko, znojno ljeto za njim svjetuje, smutna jesen i ledena zima. Dan za danom vjenčaje se tokom svaki od njih ponaosob mukom. Nema tog dana koji mi želimo, nit blaženstva za kojim česnemo. Ko će ludi vjetar zauzdati? Ko pučini zabranit kipjeti? Ko granicu želji naznačiti? Ako iskra sjajno sunce rađa, ako biće vriju luče sjajne, ako zemlja prividjenje nije, duša ljudska jeste besamrtna. Mi smo iskra u smrtnu prašinu, mi smo luča. Sale, ženi u vodu. Hvala Ivan i Žigo, stvarno jedan veliki, ogroman aplauz. Ja u životu nisam. Sada vam kažu. Bio taj pravi balkanski samuraj koji svodi prsa o prsa sve račune koje imamo pred načelima i usudio se da bude jači od Adađa i bio je. Dokazao je da su gusle jače. Hvala. Hvala Ivan i Žigo. Sada Makić, legendarni Nebeska liturgija. Lupa mi srce mnogo.
ići ne hoćaše, već ostade pred Hristom klečeći. Blagi Hristosa savu miloše. Od milošte vatrom uzboraše. Šeto moje Nemanjiću Savo, što si mi se tako rastužio, što si mi se tako rasplakalo, nikad tako ti plakalo nisi. Nisi tako plakao preko sobom, kad je srpsko potamnjeno carstvo. Potamnjeno carstvo i gospodstvo, kaznu imenuje čega rado, kako sada stoji Srbija. Kako stoji sada Srbija, jesu Srbi kao što su bili, ili su se samo izmijenili. Ojmu li mnoge liturgije, dižu li mi mnoge zadubine, kako nekako vreme Nemanje, jer si nam svetitelja slave. Da vas pitam nešto, poštovani posjetioci, dame i gospodo. Hoćemo opet da čujemo mladog Damljana Vojvodića. Došli čak isto gore. Ajde, Damljane. Samo da te pitam, Čikapeca, kaži mi šta sad sviraš? Hvala ti, izvoli. Ovo je dinastija, ovo je... Ne znam.
Ajde lepo da čujemo i Mašu Vojvodić i pesmu Moma. Usnila je moma mlada, sana bješe kao danak, i dok zora sunce budi, čežnja konoš para grudi, u san dođe momak mio, korao bijeli sleti, poljubio usta medna i u krvavoj odleti. Moma, moma, budna sniva moj, Dragane, gdje si sad? Vrati mi se živi zboja, da ti rane cijelivam. Moma, moma, budna sniva moj, Dragane, gdje si sad? Vrati mi se živi zboja, da ti rane cijelivam. Opet joj se, dragi, javi, mila moja, žal ne žali, izboja ću tebi doći, ko nevjesti svojoj poći. Tanak vezak suzom miješ, na me misliš i ne spiješ, da se moliš Svetom Savi, da nas spase i izbavi. Moma, moma, budna sniva moj, Dragane, gdje si sad? Vrati mi se živi zboja, da ti rane cijelivam. Moma, moma, budna sniva moj, Dragane, gdje si sad? Vrati mi se živi zboja, da ti rane cijelivam. Hvala Maši i sada pred kraj Milinko Ivanović Trula, Petrin Venac.
Pa, dragi prijatelji, bio to Miliko Ivanović Crni, majstor, velemajstor Frule, ja mogu da kažem. Hvala vam puno što ste bili danas sa nama ili večera sa nama. Ovo je jedno predivno večer bilo, koje se zvalo uz strune gusula, nadamo se da ćemo se družiti i dalje. Samo još jednom na kraju da vam kažem, kako da vam kažem da vas volim, kako da vam kažem da vas želim, kako da vam kažem šta to nama znači, da ne radimo to malo zverinje usno na koji se vrve kolači. Čuva vas Bog na Bogu!